Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelis. Pagkala lang. Deman sila yan. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Deman santri nami kerelok telo Andre ya. Banyak izin Ustaz. Aduh. Are pola nabi tak absen ro pah pang magem pangizin absen ke lu? Kim pepel tangga bingkok bagian sekal nakal. Pak Is. Hadir pertama Tan. Mingat kolom komentar YouTube kaki cow. Bagus. Sirun. Meskipun bukan yang pertama, tapi selalu hadir, Ustaz. Lah, beda saya ngaji ya kia YouTube. Pudin. Arab Saudi hadir, Tan. Bila mulai kaki di Arab Saudi, Din? Aduh lah. Pahinga esen kolom komentar kape. Apa yang terinspirasi dari kolom komentar? Mat tinggal. Izin Ustaz. Izin dah mat tinggal dia. Aja galen. Astagfirullahaladzim. Cik kru aja galen lek kata le izin sekolah. Positif A menaria. Pakun rajaan. Tak kal nakal. Dul mawe. Izin juga, Tan. Izin dah mah din dul mawe din. Intar kareng mate. Siapa na si mate? Cepon boleh na, Tan. Keran mun pas entre dul mawi odi pole si mate dia. Orang ngoneng juga, Tan. Ya mun keng kira kindul mawi bisa mau dienreng mati cong. Bingko pala bede poi kareng orang kapatian ruang. Maleo di pole kapi. Pakun A tak bisa dia. Memang bagus cong entar kareng materi ya. Fardo kipaya. Keng ngaji ya. Lebih penting. Paham ya? Paham. Bagian kita apa? Tauhid. Tauhid. Langsung mulai ki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu banyakna sepat sewajib dek Allah Ta'ala bededu polo. Jadi saya kocai sepat sewajib panikah, sepat selakar lapas teh ek andi sarang Allah Ta'ala. Boni pas Allah Ta'ala wajib pagi punten. Polan hanya masih sepat sewajib berarti Allah wajib andi dia enjak bani daya karena pas teh maksudnya wajib ek adin tu pas teh ek andi Allah Ta'ala. Panapaan sedu polo nih kau Ustad? Wujud kidam baka muhalafatu lil hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama besar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nikah saya kocai sepat sewajib dengan Allah Ta'ala. Jadi sepat sewajib si nomor situng kak dintoh wujud artena bedeh Allah. Bedeh Allah. Jadi kita karena pangkebain Allah Ta'ala sarang pangkebain manusia. Beda saya pada Allah Ta'ala sarang saya pada manusia. Contoh nakati kudrot tangki. Allah panika kau besar dalam segala hal. Cukup ada bukun fayakun maka pas beda pon apa sih kakarep sarang Allah Ta'ala. Beda sarang pudin selebura kebaila jangan din. Patron dia lah jangan kro keng ngocakun. Ya tak kira fayakun lah jangan nah. Usaha keng pada rawok tibi ya tulu bagi tibi. Baru andi lah jangan pudin. Deh ya. Jadi engkau tak bisa jelasaki makna satu persatu nah pola apa nikah benih kitab koning lah bede makna nah. Nikah cukup emotlah neng pondok masing-masing. Selebihnya torek kembangaki neng tanya jawab. Mak pola bede seatanya ah? Tanya Ustaz. Iya cong.
Kanjeng sampeyan sifat Allah Ta'ala sareng sifat manusia ini begitu Ustaz. Allah Ta'ala agar disifat wujud. Ben manusia juga agar disifat wujud. Katipun apa Ustaz? Bidana sifat wujud Allah Ta'ala sareng sifat wujudah manusia. Iya, Cong. Kula berisi lain ke lu? Bulu Ustad. Iya, Sirut. Cepon Allah Ta'ala panika ketun sifat kudrot seartinya ko besetat. Bisa Allah Ta'ala nikah apa di gunung secek rajena sampai Allah Ta'ala tibi tak bisa ngangkat saking rajena. Mak tanya deh iya kaki, Cong. Tanya juga tak. Tanya ki kaki din. Alam ni kata dibukti tak. Berdana Allah. Mun alam ni kata ada Allah bagi ibadah tak. Apa? Ni barat melarang deh iya pertanyaan anak. Yalah bismillahirrahmanirrahim bingko coba jawab dari pertanyaan na. Pinter Pak Is. Leres jek saya pada manusia sarang saya pada Allah Ta'ala nikah beda. Terus apa bedanya wujud manusia sarang wujud Allah Ta'ala Ustaz? Ya jelas beda Is. Mun wujud Allah Ta'ala awalum bilab tidak wa akhirum bilantiha. Tada kabitna ya tada akhirah. Mun wujud manusia anyar. Artinya manusia bisa dilahirkan ben bisa mati. Iya tak kekal tak ingat pangeran. Jadi ya. Terus pertanyaan dari Sirut tentang sifat kudrot. Kudrot Allah Ta'ala ya Cong berhubungan erat dengan hal-hal yang mungkinat. Bisa Ustadz Allah Ta'ala ke bayi gunung secek rajana sampai Allah Ta'ala tibi tak mampu ngangkat ke gunung dia saking rajana. Benih tak bisa. Keng ajriya bareng saya tak mungkin. Sedangkan sifat bisa na Allah Ta'ala, sifat kudrot Allah Ta'ala berhubungan erat dengan hal-hal yang mungkin. Jadi mun saya tak mungkin, lah tak kira ekalakoh serang Allah Ta'ala. Paham Ki? Berlanjut ke pertanyaan Abudin. Alam ni kata dibukti bedenah Allah Ta'ala. Bener Cong. Terus mun pahkeng alam tada Ustad, Allah bagi beda. Dia jawaban. Alam ria Cong, cuma tadi bukti. Bedana Allah Ta'ala, benih tadi syarat, bedana Allah Ta'ala. Jadi mun pas alam tada, ya Allah Ta'ala pakun beda. Cik Allah Ta'ala ri benang aku bayi alam ria. Alam cuma tadi bukti. Paham ya? Paham. Kipon, nikah bektuna pon lada pak, malar muka. Ponapah saya cibule serang pancenengan saja bekto semangken bisa jadi ilmu sebarokah tor manfaat. Al-Fatihah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa? Taruh kena.